Sasisin pat kuble ye fi baro bat fidang ye pe ye ka kubor jong umau por. Habing ya chaprang bat ka kubor hagani ko por tungin ye pe ye ki mat ki bakongsan jong ko kubor kumni. Ngadi unong mau khar ngalong ubalai luit bantri saki kam bakam he ong u Dr. Amanwar. Berngem sa mit lang u MDC mau hati bat ki nong hikai lada om menjur ka sorkar ye ki jingdawa. Hapdeng ke ding barhem lej pen jai jai ki nong hikai ye ki khot ka HANM batu Secretariat. Sanpos nem ngimpat yo yak ILP namar ki menteri ki le Delhi tang ban pan scheme ong u presiden ke HANM. Hadu kendai hajar tengka rai ke kanun menteri ban kentiu tulop no ya kinong hikai adhok Henry Hajar ya ki wepan. Shua ke election kinong mi khmat kim dei ban wan sha area kat ba kim patla ban penyo surok. Anda la shong thai ngalong balai tu bat namar bang ngalong balai tu bat ke jing ketu jong kebun ki balang bat ke jing kerku jong play try kan ra bat ke jing ai ti ke man ti ke yang bat lok jong bat ke jing scam kalian ke yang scam ke jong kam tam ni nei nang ne na fo mo kha bat bangadei unong mo khare Wei besar kan itu, lakala sabi kong ni, but ya kaya, kaba ikwa, namanta, kabahagam yan, kajong padlang jong kan not 17 notch long constituency, but jong kajalai berapa wei, kapentong yang bukan cepat, but hai kam ibarat bangal pendap rois kata ngangit kam nganla pendap sai kam ki kham he ki baron chmat kating jit tungai ga idupi kadai namar ba kadai ga United Democratic Party but halor kata ngayang na kata ga United Democratic Party abang alamin chmat kating scam Keskamben. Kalian juga ngelarai bahwa kerja bangsa kesini. Kamla menai keno kerai keno nipi. Dan kalian juga ngelarai banuan manusia lang. Aduh bukan. Tunggu. Ngaruh ngalong kumi kumangalong di kidong kai. Tolong yang di nakapor ijuitren. Pasti ke government kejongi baru-baru ke penbor ini. Bangin mi sesurok bat ka penbor ini bangin le syukur isu ibarat pro penbor be ingin ke por dinre wala kataru idon kahap ban yasai ngaru kumong nikmat operat wadang ide tang di badan district council dinre in support bati idon lang bati but sa paganawan seniru alaran kalau daga government madagasni dapat ngapipi ngaru ngan tempau pun support di dan pada don lang bati ke to play don kan bati ibu di jing duairo mau play ngelam iki unai ke met ke bakoi ke bakya bat ngikirman ba madagasni nakaliang ke kabinet bat nakaliang ke jonga ke patru ngashimru ke kamu bat ke pat ke sorka bahkan pendloy bat madagasni ke de bahai rai kan penun ye pigino hikai berpinyo le kaino seki yang kisah dengan tan sibun bankran play untuk kan UP baro duairo mau play untuk IP ke ball dan ai susu UP ke start batin mati bersaindor balak berkelador yang kena imlang kesalang ke duni belajar bat ngekirman balong bajongpi ingai skam baka pateng bakalawai kejonggi kon ki donggi long kalawai tang dai gini ya sibun ngawan hang ni ban peni banga support UP sispa
Bat kata ka mala ong ipi kejing kular mala ipi panyodon bat pis na dalong kumbang lapen place pun place jar ngo ipi baro. Kidkhot jong ka new trap ashik national movement ha ka sautre kunai tung araja arwar kilalet bantur kinsan hakma secretariat haringkat ke jing perta bandawa pentre kam yak ILP pan penbe ya upod usam bat ban pen urlong no ya kimat jing dawa kentiu tulop kinong hikai school hadin kat tu kat nipor bakit khot ka HANM kilayeng hakadop secretariat na kaliang kinong elam jong ka fastam kilawan man penjajai no namar ka jing elang jong ka kenuhun menteri kadang ya cakmat panyakren halo ka jing dawa kentiu tulop Kidkhot jong ke HANM kilai tu baki muan tang na ke benta ka mat jong kinong hikai Henry kumju ro ban pen ken mau ya ke sarkar halo ka ILP upod usam bat kayo kam yo jam jong ki samla Kita dan ayo kita dan cabinet meeting ya. Dia bapak jadi kepada Isgo kemana bawa pula awan banyak dan dekat begini tambah long kamlang dia masih lihat punya ya mentah kan ma bakal benci saya kos deh ni lah apa ni lah kan seram dia suka ajar pada ana mari ni dawa am hoy susu deh am hoy susu deh em long kum ni ter Facebook pak long ni lah kata kayak jajai deh long dia mentah dengan super pak jadi bah Suya lang jajai sipo suha lemar mo menta ilang dan cabinet meeting mo te long ya mentas suha long te banyang ni long akar pada di mo rajar mo pinai kai nilai sa te tang kata ni akar pada di boro ni ketawa apa ni kamu em si ongte long suha rasan ko tali islam ngelayan em ba lagi suruh pedulong em ba ong kolong kene alpiro kita jing dawa hoj no ni kurang ya jing dawa kama mentas ni am kiran cabinet meeting namenta ki namang kaida kiran tan ko kai agenda ni mo je kadan tan we agenda kiran sang cabinet meeting namenta ji kai meta Tingin layo information. Ni don pot lagi jong agenda ro. Ka agenda jong ni ro buok mat. Em hoy su te ba ang bayong yaman ta. Ala teks masaj dum nen yo film di postur di home star ro. Em hoy bang su re kata long leisi ko ka balong. Yaman ta kum de ti. Ya sa engi mentas. Ya sa suba ya sa engi. Gabe. Saya ini sa. Kata kata jong ni kecil import teman. Ini murah. Menta la dang ini mi kumne isu kiban la sa laksi Ya pikir kong next. Ni don la jong ro. Mulai Islam ya ka hok to ya. What's secretary? Kadang-kadang cabinet meeting ada suha tang bekerja cabinet meeting ada kelani kerai nang tei lada kamur long tingin sa iwan lang kan ini na burong niya kinong hikai long bagi ki ay hikai ni benang wi andai cuma menta ka sarkar la kanusen Wala ka sa kuat bersatu ang teh pala andai ini na kiyang jam itong kasun ni mana ni na ta ka pasti kan ka diram ta kinong hikai Benin dawa bagi niyo ay ka jang ka ha NMD the plus ni pa kalong kumbagi penkenmau yak sarkar ba menteri kami yak ILP plus sampai yang pun usam Pak itu pat isu di Bandung penting deh. Melawan tempat nak kalian kena hikai ni dia burung. Kata kadai ke basai. Mar kadawi ka baka jingwan joni hane ngibu ka banengkong kadai ba yuan kerja ni kena hikai. Ikelawan kerpat engi baka don kabinet angte nak kalian joni ro
ngin along disiplin bani sim pentalang begino ikai henai ki pun bat ki jimat jing dua ki jong ini kum ka ILP ka bangil ap kami kan sim mentala kana busnam ka sorkar kam syamala bal penurong hadu mentah ka isu tham motor ka ba hadu mentah impat yu idak ai ba ka sorkar ganle ka borar isu yo i ba kamat jing dawa ka jong i mentala sanbu tuligi senam hera ngim syamlayo bat hakabedai bat kajing kam thep jam ki gun samla jong kari ka ik jong ngi ba ka sorkar kam syamale ai hadu mentah ban penrung ya ka tin khasi ba tin karo aga kernit ka bapra ngiwan ya kita gimat jing dawa henre yang naik kilawan kino ikai da ka ba request yong ba kadon ka cabinet meeting ban ya penbaik kerpang na ka benta ka kam jing ikai gini burom ya kata bat lada ka sorkar kamai ya kadagarai ban penbaik no ya katulop jong kino ikai ngingin syong hang ne rengkat bat kino ikai kata kadai ka bangi penmi na kaleng ko seng ka bangim kwa syu ba kino ikai ba ik kijongi kin thia asurok hanin ti asengken pamen daga si laktu na kumno kan mi na ka sentu dong siem baun penbai no ya kana ka kam ka basa jong kino ikai bai je kijongi kata kadai ka ba khamat ka bangibu leng ba ka seng HDM iwa sauleran ba ka jela ka jongi ka la poi hadu na put ban pen khamran ya ka stit hi bro koi hadu bagino ikai kita hab mi hamadan kita hab thia kita hab I la jok kun ikti ni mong chu e kana school han rai ka bangi songsi kalong ba kino ikai ki hab bani ya la ki jong ki kun red ahi asem hiro na ka ben sim ka ba sukhya kum ki kun samla ki badali ka jing bakli na bada gari ba ka chai ben riu ni sim matalang ba kino ikai ngine ap kai ka bami leng ba ka kabinet ka bagi song menta tangine ke ten kublai sibun ni baro Islam kublai sibun kajing penkiu Korea katulok dong kinong kai kaseng ka kenda basai ko government MBA don't play with the future of student. We need the chance back to school. Government MBA don't play with the future of students. We need teachers back to school. But hakaju kapur nileki nado kipor mensua hadu menta ka ILP ngimpadio iwan tur hangde ban rimanya ke sorkar namar ka eleksyon ka sa stang sanrai rumnai lada kam penulong hakine kisi shwa ka ayar pulai lano kin penulong ni dawai ka sorkar ba nilakwa ILP palat ni dawai ka sorkar adai ban resolve no you can motor issue immediately resolve no you have boundary dispute with Assam without compromising our land. Create suitable policy that our educated youth will get implement but kiway ngikwa baki kena sama kemenang start halakajong kari kinhaban me hasurok hakine tayo badap yakinong hikai berber ngiju buram bakinong hikai kidai kilawai joki khongiti henrai hapthia surok kinong hikai kidai kipayaba jong kari perkejat penreu kinong hikai kidai budlum jong kening jingnang jing start government MDA don't play with the future of student. We need teachers back to school. I know ikiting dawa basong nungrem but basong spy jong kinong hikai ka HDM menta ka sin penengkong ngidang pa tang silen khot na kamet ba ko seng hakasen bar ngin pawan bar khot ki kam district ngim tip kai ka banja lakta ai kalo lo do raru ngim salya na menta kapit ka biang menta ka phakamiat jong kari per kai bereu kande ne peting stang silen khot na kamet ba jong sengen jem ngidang pawan thang ne
next time ngin tha haman lek circle haman lek district na menta kine ki mat ki jura jongkari pat kajai benreu om dei tanginong hikai pun ba ki mat ki jura jong kajai benreu kebang dawa dadu ki thosem ILP rung ipadio mentang idawa de ban kriya mador ya ki tham motor dai ban kreti ki post hagri padman babar knang baki samla nang stat kina me surakshu hala ka jong kejala ko sarkar MDA panrong no yaktin khasi bat karo chako official lawai haka khanet kaba kra jong ka constitution yo kari India san po tulik tam tulik snam ngilayaj tang kawai kay suru ni padyo kapani sakdar baki minister jungi gilai telhi gikren kren ya kamat kajura jung kejat benreu henry kisukan dan kisupan tay scheme project reserve penbai no ya purusam with Assam without compromising our land Game kwa baki sarkar pemantah bagi sarkar belaj pan supin bit kayu pajba jong kecela berkat kuku parari sanpo klik seram la palat kum kini so jong kecela hado mentah game 4 orlong tangawai ki isu kamanipur kay ki tang atayau kalayo ILP kecela me kaya katun ILP nadu ka sarkar pareng hajala jungi la petreka mi KLP nado ke British government hari hado menta ompat implement ka peni sektor bekas sarkar Meghalaya college Delhi tang ban pan scheme om ban kran ya ki isu ba isusan jong kecai penreu ada pimle menta suara election ajar pulai ar pulai lado pimle ada penulung mentah yakin ki mat ki jura jong kejak penreu lano pinur penulung ni kwa mentah ban ya kendo yau CM yau DPCM ban yo education minister ban yo slow la kejak skor election satang riu benai pikrai ban pendikai yang ni pajba nong sung jong dalam kane de tak cingsang next time ka H&M kan penbai ki circle na khapsor pandastor pada khapodar hinwan tor sekretariat kam don jingmat pensong sekretariat lada pin patla penulong yak mat ki jura jongkari berkecak benreu kita kidai ki kerwo na seng H&M discussed. The first agenda was regarding the enhancement of salary or the enhancement of grant in aid, I should say, grant in aid to the ad hoc school teachers. This was the first agenda that was discussed. As you are all aware that the ad hoc schools are privately run schools which have their own independent managing committees. And in the previous years, government of Meghalaya has been providing aid to these privately run schools run by the managing committees, and certain amount of lump sum grant is given every month to these schools. There has been a demand from the teachers who are working in these private schools run by the management committees that this grant and aid which the government of Meghalaya gives should be enhanced. As you're aware, in the year 2017, in the month of June, there was enhancement that was made at that point in time. And based on the different memorandums that have come, the Education Department has put up a proposal which the Cabinet discussed in detail. And we have decided to enhance the grant in aid to these privately run ad hoc schools. For the different categories that are there, the higher secondary, the secondary and the science teachers, the Cabinet has decided that the enhancement will be 9,000 rupees for this category, which means the higher secondary teacher who used to get 24,000 will get 33,000 now,
The secondary teachers who used to get 20,000 will get 29,000, and the science teachers who used to get 22,000 will get 31,000. The other category is the UP, the LP, and the Hindi teachers, and also the fourth teacher of the SSA. In these four categories, we have decided to enhance the salary by 6,000, which means the upper primary teachers who used to get 16,000 rupees will now get 22,000 rupees. The LP school teachers who used to get 12,000 will get 18,000 rupees. The Hindi teachers who used to get 12,000 will also get 18,000 rupees. And the fourth teacher for the SSA who used to also get 12,000 rupees will get 18,000 rupees now. So the total impact of this will be roughly about 100 crores annually. So from 212 crores which is given now, in the coming years, every year the enhancement will go by, as I said, go up by about 100 crores. So roughly about 310 plus minus crores will be the impact. So there's about 100 crores impact will be there on the overall amount that the government will have to spend. Hakaar terik naitung arajar arpoar, ki sordar bat ki sekretari jong ki khatpra tili ki shnong, ki bedairu ki nongkit kam, bat ki dekhot jong ka senjuk nong sencar shnong langdong dai area, da ka jing pomanse ki ha banyami rengkat ki mokhiu, ki ternem, ban maramot e kesurok, da mokalon shalangdong dai, namar ka jing pom lungshu banyai ki kali, ban kit iki marba merdi, bat ki nong lait nongwan. Shua ketika sengi bakinami menteri bormet, ki noyalam ketika senjuk, kilaha ban lumpisa sanpo tengka nak away pakawe ka longying, nak mata ban siu, ya kapu silum, kaba kila pentre ban maramot ya ketika surok. Nalor kata ki mahindra pick up bayara ban penkit mauru, kim syam lasyim nak bainong, Henry kila syuera ban penkit a. Kaba itanat kalong bahadin melapan hab ikimau, uwe pa uwe kila 3 minute top kum ki dikhiu, da kabara ikimau hakikti, kadba ki weipat kinakpu khandau, ban bom ikimau, da ki ternam ban siang ya ketika surok. Habaya kran berkiti ginong sencar senong kilapan pau ya kajing sengsi berkajing sengkia kebajur ya kinomi khamat namar lasan pos nam hadu menta kajing kular jengki man kapor election kam syam la urlong satya. To menta ngine sengap ya ke bakite ginong sencar senong kinan ban ong. Ke ni kum ki no nya kali habang ye pe ye ke surok ki seng sangsot bat ni seng ba ndon kemi ndon pa shu namar ba kajing stiu jong surok teng teng bun sim ni kum ki no kamai nyemla shu ban yai ban yang kum ke kali bun sim ke takut halempi bat kum tang kajing tu jangi kum ki no nya kali kalong ke bakrau te teng teng ka por bla por sin le kum ma gini ki benai ke surok kalong ke basniu ba Kita ke kali ke du tiar kita da ipo hajar da hajing sisa ni legal isi ni le tang ki lai hajar so hajar sen le tang ba bensi haba indon ka srok te ni habya te kya ni te hab jinya linti jongi te ni shambun ki ji e haba ni pe je kene srok hamtam kinong ma jongi tim chumla pendap te ke ba ki kira pular tena kaleng jong akum nongnya jong ke kali ngasiok met ban ngasiok ba ngasiok jing ai ngero tagi rirong ba jong kasong ha ka ba magi kila chimkia naguta jongi kinong lek nongwan te teng teng ha ka jim jongi kum nongnya kali bunsin ni sakut tengenti te din tagadau Hakum kene ka por haba maki yo I ba kita kene srop na kaleng jongaru kunong nya kali ngarawan mi ban kirap benkit kene kimau ban pensiang srop nang ba kalong ka jingsuk yang itung ki driver wan khai chane te kita ki sensar ki sing ki masih akum tater bun ki jag khai chane namar ngilong ki baryang kunta bisa yuan sane ndrai ha kapor tulang ki wan sane ndrai por yur pat ki wan shu
tena kata kedau na kaliang jongi ni ha perkata ni ba kajinjot kasurok kadang jot nang jot to kublai sibon nagaliang jongi kumki rurang ba jong kani kadong nong trisep ni kebedan hapo lang nong area te ngi don ke jing pia ke bakrau na benta ban yu iya kani ka surok nomar kani ka surok naduki benai April benai Mei Peter te kala long ka ba asniu hadu kata-kata te nagaliang jong kani kadong ke jongi ngi don kamjur ya kani ka surok nomar nalang nong dai shareng do ngi haban yait man lagasngi lada yait man lagasngi kani ka surok ka sniu te haba ka sniu umud ba nagaliang jong ki riurang ba ngiladon kata kajing ya jingmut ba kumno ngin le kani ka surok ha kajing ya lam jong kani ka sinjuk jong kinong sensar chnong kiladon kajing ya ai men sim ban maramot no ya kani ka surok da ka ba ki kilat hau sibun kilat kirti te kawai ka lat da ka ba ki pan donation sanpu tengka na kawai ka longyeng na baro ki kharpra tali ki chnong ke badon hapo jong kani ka area te ngila yesai ya kata kasan ka si yeng bat ngila penmi syakapon bat ban yarap nak benta ban lumi ki mau bat kadon ru kawai ke GCB ka ba mentrai hakani ka sni ni hap siu yaka te dei hakani ka dei na kata ka benta ka ba ngi don kata ka jing angnut ba tang ban su like melum melab like kiu syate serengdo ni haban maramot teng yakani ka surok namar nagliang jungi kum ki rang ba jong ni gadong ba ngi akmi ya kata ka jing yarap na ka sorkar ka syu sakutang ka jing kular handre hadu mentaro kata ka jing kular ka jong ki klempoi shano handre kani ka dong ka jungi ka syu isra kumni si kumni bat ka wei ka jing kerpat nagliang jungi kum nang ni na ka dong lang dong dai katai ka surok ka ba ar kilometer steng ba nagliang jong ka sorkar kala ai sanction ya katai ka surok ban siangrong hadu mokulon re hadu menta uto kontraktor klem treisyo bar ka sui khoreng kumto hi te nagaliang jungi kadong nong trisep ni ere lang dong dai ni karpat sya ka bor jong ka sarkar singam haba kin simkhya ban le ai nang menta uto kontraktor ban pentreno ya ka to ka surok nang ban long kaching yarap nam ta kadong ka jungi nang ne ha ere lang dong dai te kata kadai ka jing kerpat ba ka jing penpau nagaliang jong kum oi ne ki urang ba jong ni ka Dap disungsi adu kata-kata sisisin ba nagaliang jungi kum ti nong traire ki wadan hapo khat ti snong te ngila pha ina mikmat asan kusna menta rei umdon uweru banut bantun bha ya ne surok wadon tang ru ku tarsteng te nang ne sikmat jing terpat jungi namar ka election kalajan markane katia muru kala benkut artat hi ne kapo te nang sikmat kino ki amal ki bawan syane ka area ane ka dong thani jing kapo nang sikmat we have sim da ka dor lom kumta ka ngim sha shu ban wan ru jar haran ka area ka dong thani te kumto gela poi shaka bukut jong ka thup khubor sa shi sen pan kuble shibon ya fi baro tat hadu bengine shembyang kuble shibon